HCR yavuze ko umubare w'impunzi abimukira n'abasaba ubuhungiro wikubye kabiri ugereranyije n'umwaka ushize, kuko abagera ku 3,000 bakomoka muri Afurika bapfuye ubwo bagerageza kwambuka inyanja berekeza i Burayi. Inzego z'ubuzima muri Afurika y'Epfo zatangaje uyu munsi wa gatanu ko igihugu gishobora kwinjira mu nkundura ya gatanu ya COVID-19. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyo muri Afurika cyageze umubare w'abarwayi n'abapfuye benshi bazize COVID-19. Uyu munsi wa gatanu Abanyakenya basezeye kuri Mwai Kibaki wahoze ari perezida ubwo bari mu misa yo kumusezera, umuhango witabiriwe n'abayobozi benshi bo muri Afurika. Abayobozi bo muri Maroc bavuze ko itsinda rishya ry'abahezanguni 222 bahamwe n'icyaha barangije gahunda y'amezi 3 ibafasha kongera kwihesha agaciro muri sosiyete. Iyi gahunda barangije yitwa Musalaha, bisobanura ubwiyunge mu Cyarabu, ikaba igamije gukangurira intagondwa kwanga ukwemera kwabo. Abanyamisiri barishimira ijoro bafashemo amafunguro ya sahur mu bihe bya Ramadan mu butayu bwo mu nkengero zo mu murwa mukuru. N'amafunguro abayisilamu bafata nijoro kugira ngo bitegure umunsi muremure wo kwiririza ubusa baba bafite imbere.